Money is more than just notes and coins. It's history in our hands. From bartering to the luti as we know it, every cent carries a story. In this episode, we explore the roots of currency and test the present with one simple challenge. How far can 200 maluti really take you? As a continuation of Roots by Rhythm, we finally get to hear the anthem that we began creating in the previous episode, a musical journey guided by the stories of Thaba Bosiu itself, told by those who keep its history alive. We open on the mountaintop of Thaba Bosiu. Damo Mokgatla and Chino set the tone with a performance that echoes the heartbeat of Lesotho. From Mengkwaning, Botabute, now we are removed Thaba Bosiu. So what happened with the song? Well, when I got to the studio, I guess I was confronted with the idea of that journey being a story, you know. The intention has to be the one of you know, walking This fast paced. Yeah, you're gonna do some jam session On the highest part. Yeah. Oh, Yeah. yes. All right. Ka lebitso ke Lebohang Mafa ke motataisi wa bahahlaodi sebakeng sena sa Thaba Bosiu ne ke tla banka ka leeto le nana ho ya tswa ka hodimo ka kwana ke ntse ke ba jwetsa nalane ya Basotho le hore na Basotho ba ne ba phela jwang sebakeng sena ke a leboha. Sebaka sena se bitswa Thaba Bosiu empa pele ne se sa bitswe ka lebitso la Thaba Bosiu sa tsebahala ka lebitso la Qilwane e leng thaba e ka botjhabela ho thaba ena Thaba Bosiu thaba yane ile ya re wa lebitso ke Barwa ka ha ke bona batho ba pele ba o fihla kwano jwale ke tle ke re ka morao ho bona ona bakeng sena ho ile ho fihla bakwena bane ba ha Mantsane wa None bakwena bana ba ha Mantsane wa None ba tsamaya le monna o thweng ke Motingwe ela re ha antse a tsoma a ithuta sebopeo sa thaba ena e seng re bitsa Thaba Bosiu tsila ka jeno a ithuta go hlwa thaba ena o ka sebedisa dikgoro fela tse tsheletseng tse tlwellehang ka thata ka hodimo ho thaba ka mona ho boetse hona le didiba tse ka ba 13 tsa ho qopotsa metsi selemo ho pota ka hodimo ho thaba ka mo ho boetse ho pataletse hore ka phela tjhaba se sengata le mohlape wa sona hona ka hodimo ho thaba ka mo ke mo Morena Moshweshwe a theileng setjhaba sena sa Basotho ka selemo sane sa 1824 ha ne a tloa Menkgwaneng a etla kwa Muntu ya bitswang Umbutsi Mohlophe o ne a tseba ho ntsha tshepelejweng mme ketso ya ho ntsha tshepelejweng e bitswa mofutho Basotho ba rata ho rella ba re o sa ile rafutho ha rafutho ho lo futela ke ha kgoro ena e tla bitswa kgoro ya rafutho ba wa ha ba fihla mona re fumane le bona boholo mona ho no ntse na le diboko le dibokwana empa ho no tletse bona boholo jwale o tla thola hore ha lebitso la bona e se Barwa ke ba Kgalahadi the most ancient tribe ga tseba re na le Botjhabela re na le Bophirima re na le Borwa le Leboya e leng hore ke direction e ba fumanang ho yona ba fumane ha Borwa ho Afrika ke ka hona ho thweng ke Barwa jelo tla thola hore ha hona ntho e hlileng e buang hantle ka bona empa ke mona mo Morena Moshweshwe a hlaisang polelo eno hobane ho thwe ya neng a fumana hlokofatsa morwa ho thona hle ona a tlola bolawa mme bana ba tsoma diphoofolo tsa maburu ka mane ka Foreisetata ba ba lwantsha ba baleha ba iphumana ba se bale mane mo thweng ke Kalahari Desert e Botswana Tanzania Namibia ke mo ka fumana ditlolo di ditlwana tsa bona tsa tsela ka je Okay. Jwale mona ke ntlo ya Morena Moshweshwe hopola Basotho ba ne ba sebedisa jwang fela le dithupa ho aha matlo a bona mme ya ba ho etsahala hore ho fihle banna bane ba ma Ireland ba ileng ba susumeletswa kapo ba ileng ba kgahlwa ke ha ba ntse ba bala dikoranta tsane tse ileng tsa ngolwa ke batho bane be ho thweng ke di missionary tsa ho fihla ka selemo sa 1833 mme ha ba keta ho ngola dikoranta tsa phatlalla le naha ya Europa tse bontsha Morena Moshweshwe le morena ya bohlale haholo ya bileng a ratang khotso mme banna bano ba fihla ha ba fihla mona ba ile ba ruta Basotho ho sebedisa majwele seretse mme ntlo ya pele ya hore ba ahe ke yona ena jwale
Basotho ba ithuta hore ba ka sebedisa majwe le seretse, mme ba ile ba aha ntlo ke ena e tjhitja, mme e ne bile e na le marako a mabedi, le ka hare le le ka ntle. Mme ya re banna bana ba ma-Ireland ha ba e tadima ba bona ho ba Basotho ba ahile ntho e bitswang round double, empa Basotho ba ka nako eo ba hlolwa hore round double ba re ke rontabole. Jwale ya ba lapeng ha mofumahadi wa pele wa Morena Moshweshwe e leng mme Mmamohato. Ho ile hwa fihla baeti mona, baeti ba ileng ba fihla re ka ga hopolang ke baruti ka selemo sane sa 1833, mme baruti bao ha ba fihla kwano ke mona mo ileng ya ga ha ba fihla jwale ba fihla ka mpho tsa bona e leng sefate ke sena mona se re tla bua ka sona, le suti re bona Moshweshwe a ntse a apere le Baebele, mme sefate sena ho thwe o ile a se rata haholo ho thweng o na tsamaya a ntse a se sekile nako yohle ha a tsamaya, mme ho thwe ke mona mo a ileng a qetelletse jwale ha bona se ba seholo ya ba jwale o fihla a se lema hona kgotla mona. Sefate sena se ile sa hola jwalo ka sefate se seng le se seng. Give me some energy. Give me some power. From music to flavor, we step into the kitchen. Chef Veronica takes on the 200 Maluti challenge, stretching one note to its limits and showing just how much creativity can be served on a plate. Hi, my name is Chef Veronica, and today we are in the heart of Thaba Bosiu, and I'm about to start our 200 Maluti challenge, feeding 4 people. So we can proceed to enter the premises or the shop, local shop, Ya Memampiko. Let's go, come with me. So for my dish today, I am most likely going to need 2 onions and a couple of tomatoes, as well as a small sunflower oil. So let's grab those. Thank you, ma'am. Currently, we are on 159 Maluti, and here we are about to get our lekakarani, also known as hard-body chicken. Ke qadile ho ba le sole ka 1982 di 23 tsa August. Ya ga ke tloa bosoleng kwana ga ke re ithute dikgwebo gona re tla iphedisa jwang. E sale ke kala kana ko eno ke etsa kgwebo ya go tsena tsa mahe e sitana le tsa nama. Jwale ke kgwebo e ntseng ke iphedisa ka yona, le nna ke thuswa ke batho bane ha o phele o le mong batho ba o thusa batho go ka wena le wena wa ba thusa go ba fe seo ba ka se ja. Jwale ka ile tjena o ka e ntsha ka mona we tshwara ka maoto tjena o phamisa sejelo sa teng o e ntshe ebe o e tshwara ka mo ka e tshwara ka mona o tla utlwa ha e nonne ke utlwa e ka ke yona hai. So basically on our menu today we have lekakarani, which is hard-body chicken. We have already cleaned it, and we're just going to wash it once more, and then just cut the pieces cut the chicken into pieces. So also we have yellow pap, also known as papaete hlaka Sesotho.
In our Western culture, we say this is polenta pap or creamy polenta pap, and we're serving it with wild moroho. This moroho is known as tinani, moroho wa tinani. So we're going to be serving this. So we are going to be cooking outside on an open fire. This is our traditional way of cooking in the rural areas of Lesotho. Cost effective, yes, absolutely, because we've got wood, which is what we use for the fire, and also very quick in terms of time. So if you're in a bit of a rush, yes, your fire could take up some time to start, but the cooking process is quite quick, especially for meals such as your lekakarane, which is hard-bodied chicken. As you can see, it is quite tough on the bone. Okay, so here we have our chicken. It's, well, half chicken now. As the gentleman, we got the chicken from Sid. This is the type of chicken that you get your eggs from. So there you have your premature eggs over there, and we still have the heart intact. You don't want to use too much oil, as lekakarane already has its own natural oils. We have just chopped our garlic, and we're about to do the same with our onion. We just roughly chopped our chili, so we're going to go fry everything up together in our black traditional steel pots. So as you can see, I'm frying my onion, garlic, rosemary and green chilies all together. Our heat is not yet as high as we would want it, so while we wait for the pot to fry up properly, we are going to go and marinate. For the marinade, we're just going to slightly grease our chicken. Just to balance things out, we are gonna give a squeeze of our lemon. Our pot is nice and warm now, and we're getting the brown that we are desiring. We're just gonna chuck our chicken in and do the same, brown it. Alright, so here we have our yellow maize meal. So this is made from yellow corn, unlike our typical maize meal flour that is made from white maize. Polenta has a texture of sadza, which is a Zimbabwean starch or a Zimbabwean pap. The difference is the texture. It is more runny. So that is the texture of our creamy polenta that we're about to make. So we're going to create sort of like a pasty, or a paste rather. So the difference between this pap and the one we typically make Basotho or as Basotho is the fact that when you start off the process, you have to start it off as a porridge. We did say that we're going to make creamy polenta, so for the creaminess we're just going to add a cup of milk to our polenta pap. So here we have our greens, our moroho, watinani, and this process is just the process of removing our stems so it is easier to wash the moroho. As you know, that stems usually harbor a lot of soil and dirt, so we remove those so the washing process is easier.
now we're just adding some tomato, a bit of chili and spring onion. Is it? We should be done in no time now. And there you have it. Challenge completed with less than 200 maluti. We were able to serve more than 4 people. I mean, we have leftovers even. And finally, Pitso Ramokgula brings us Tomo ya Tjhelete, a tale of money, migration, and meaning woven into the fabric of our nation. Lesedi Basotho lebitso la ka ke Pitso Ramokgula ke Mofokeng ka seboko ha eso ke thaba tshokwanana ha shale mma mkhashela ke tlo bua le lona ka you remember barter system yeah tabenana ne ke laka ditse hore ke be ho lona ka tsela ya tshomo Basotho ba re nere batho ba mametseng ba re qoi ha ke bua ditaba tsa ka tsa tsilena ne ke tla re ele botho a ntsa le ka ho bopa kgotso le batho ba hae ka mara difakane metseng yohle ya naha e bitswang Lesotho. Basotho bana morena Moshweshwe ha ntsa ba tlamahanya ka nako eo o ba hlaile dibakeng tse ngata tse fapaneng ba hlaile ka Natala ba bang ba hlaile Tebang ba bang ba hlaile hohle mo e ka bang naheng ya Borwa re ne re hla teng re le batho ho a hlaka hore ne re sa bue puo e le nngwe yaba batho ba jwalo ba fihla ba bitswa Basotho ba le ba phela kang ba le ba phedisana mo jwang na Basotho bana ba phela ka kgomo bana ba phela ka temo bana ba phela ka lekgulo lena leo re ntse re le ka ho le baballa letsatsing lona lena empa Basotho bana ba buswa ke morena ye mong Ketelli pele ene shebetse pele haholo ene tseba hore kana kweno ho kanya batho go ba o mamele o tlamea o tsebe tsela e yang lephakong la bona hore ho nno ho be le kgomo e lahlang bolokwe sethole kapa tse pedi tse lahlang bolokwe hore bana ne ba khona ho hamelwa lebese ba immone monwana mantsibuwa jole ka ba bang hono hlae monna kae a re nna ke na le dikgomo kapa ke na le mohoma mme mong kae e se le mohlolohadi o re nna ke na le masimo a mangata bo bokana ha sa lengwa sana le motse hlano ebe batho bana ba bedi ba fitla puisanong le tumellanong ya hore hanka o lemela ka kgomo tsena tsa ka le mehoma ena ya ka ebe re ka di halefoteng kae ga fumana hore mohlomong tshimong ena le yane ga di halefoteng yana mohlomong ntla tsa skoskara ena o mfa makopotsinyana kae ke tseba hore ke lebe hae ebe tabeno e ba ntho e leng hore re le ga khona hore ka sekgowa re bitse barter system tabeno o hopole hore ke value ke boleng kana go e jwalo tabena ela ba go wanela baines ile ba hlaedi bo go ya letsatsi kana kweno ba sena next hey ha o tabeng tsena tsa bo masimong ga tseba hore e tla kana kwane di lemela di hlahang ebe ga ba bitsa re le hola sele le teng e ba batho ba ne be leng hore ba ga ba bitsa ba hlaudi nenneng ba tla bitswa ba tlokofola nenneng hape re tla ba bitsa nakonyana ya letsema ke barter ntweno hobane ntse ba tlisa matsoho ya nang le hona o na ke a khona ga itse ditaba tseno a le mong kapa le lapa la hae taba ena e tswela pele ya e ba ko banela setjhabeng ka o fapana le bohle be leng hore ka maore ne re keta ho feta difakaneng morena ona ntsa ba nka kaofela jwale le patsi a e tla mangatana nngwe monna ona ntsa a jwetsa hore monna dikgomo ke tsane o go tswela ka pele nako e seng kae mohlomong ka o tshwaela
dithojana tse itseng go tsebe go fumana mosadi o be le bana o go be motlotlwana ga o bile ka mane. Basotho ba re mogana ona nna re ga ba o so batla go nyala monna e song ka ya matheko nka ya matheko disa etsa tsenana kgatha patsi mane ha nno be tsenana ntho di apare tshiamo nka o tshwaela dikhutswana tse pedi tse tharo mono le kgomo yane o tsamaye o lo fumana mosadi kapo o a hentlo jwalo taba eno ya nna ba ko banela ya re tsona tsohle hantse di etsahala ile botle botho ba re ke a rata tabe ke a ithabela ha mona mo ke dutsing ha o sheba tsela ya borwa bo batlang buisa bophirimeng manyatseng mane ne ntse le Lesotho ka nako eno hona le nkgono mono na bitswa Mantsopa e ne ile senowe ka nako nngwe a fihlare ho Basotho ho tla fihla konopo e nngwe e sena masoba ga utlwisa ka nako eno she was referring to a shilling jwale Basotho ne ba sena yona ka nako eno ka nnete ne re sena yona mme the only way of attaining such was to really go to the mines monna ha tia mekhaleba ebe o ya di mining hore atla a itshwere konopo ena e sena masoba hore atla fumane sena le sane haeba ono so sena tshepe eno e rekang hore o fumane dintho tseo no ka nna di fumana ka lekopotsi kapa ka dinawa nako ntse fitileng jelo o no tlamea ho sebetsa kana go go beile loto nna ke ha o kgono ya di mining o no ka nna wa ikolla sepeng la nja badisana bana ba tlamea hore ba sale ba ntse ba lusitse mehlape ba lusitse le kgulo ba ikolla sepeng la nja hobane le bona jwale ne ba se ba sa kgone hore bana ba tswang di mining ha ba hla ka eta tsebenyang ka marentu utinyana ebe ha ba fitla ebe ntse ba lekana mme go la fela fa ba jwalo tlhola e la ba dumella botho ba re mme we ha re ithuteng re le hloko re ipapiseng le yona metjha eo re filweng ya tšhelete nakong enana tshomo ya rona e ka lololo Mosotho wa re ha enye boloko kaofela mme ya ntse a pheta tshomo ena maementeng around the fireplace really o re ke tshomo ka matheto hore na ene le motsheare ha ene le motsheare ke be le hlongwe mahlokwana ha ene le bosiu ge ke be re dutse mo le ntse ke tshomo ka matheto. From Menkhoaneng to Thaba Bosiu, our people fought, migrated, and stood against countless invasions. Strategy built us, unity kept us. On the next episode, we uncover the story of the Basotho Nation.